The city of Eldoret. Eldoret City. Oh, yes. Is the 5th. That should be the 5th, yes. Because we have Nairobi, Mombasa, we have Mombasa, Kisumu, we have Kisumu City, Nakuru, and then Eldoret. Is the 5th city. The 5th. Ari kana president ake the city charter. Na uno tu amenyere tu yake ria rugongo. Yeto kipshirishiru. Kipshirishiru. Leo mga the key play. The pet name for Kipchirchir is Kip. Remember to manako ure. I remember Kip. Kip is male. Yes. No, the female magatua. Chep. Yes, Kipchirchir. Chepchirchir. Kipchumba. Chepchumba. Kip ngetich. Chep ngetich. Kibruto. Cheruto. Yes. Ni maraya kanairio a few days ago. Ni maraya kanairio mataba matrafiki. Traffic lights. Yes. Late last week. Yes. And there is excitement. You see, that was for the first time in history. Yes. Town you have traffic lights. Yes. Ando makia na muhatekano. Ole thie bere. Kana wako kwina thigari. Riu ni kurakirire matawa na ando ni marametereire with bated breath. Yes. Mara ile town to gwicia makirio tuku. Makirio tuku. I think utuku Wednesday or Thursday. Yeah, but it's around 5 days ago. Yes. Manaoneka wako kugerere fine. Tunangoja bana. Tunangoja William. Wagisie switch. Mara maineire mudia switch. Ndia switch. Matawa makane wega. And there was a lot of speculation. Goril panasina wakishiwa wapi? Nasikia switch iko na William. Nasikia iko State House. State akikuza tu ka sitawaga. Wacha tusubiri. Watafanya countdown. Ama wapige ile bunduki ya stable chess. Waseme 1 2 3 go. Matawa mamude. Yeah, ni malaya za kudoko. Mamudio. Ai. Cheruto ndio hiyo. Hiyo ni kalakani. Hiyo ni Ukraine. Nasema tusonge. Goril bwana imekeuka. Imechora kama mtu. Imechora kama na mbona wamechora kama mtu akakimbia. Na hiyo tutaambia William abatilisie. Iga mtu wabeke aita kibiego. Ama premen kibruto. Wabeke mtu ya miondoko ya kukimbia. Sababu sasa kanaenda pole kona uwa munyoro. Wameweka wapeleke wa mnyoro. Sisi tunataka kanaruka viunzi na maji. Ndio kasema it's time to walk, kasema it's time to run. Waweke kamoja tena kamenona. Unajua watu hapa wachanona. Hiyo kamodo gatugu. Waweke mtu slender. Unanuti ya tugu. Kama kipiego. Goril ndio hiyo bana. Sasa inasema get ready. Orange. Na mbona wa science ya wasimami? Wacha soya, unajua hiki tumekuja chusi. Twende kwa hiyo junction nyingine tuone. Ndio mutheja ya mara uchaguli. Kule andu baba siri mari ngirire faine cia bara. Yes. Na ne makirangiro maita maigana ona. Yes. Pauga twende tena. Inasema twende. Cheposke twende tena. Magathi mwendo ule ungi. Haya sasa wacha tuone kama inafanya kazi TSM kwenda na kurudi. Tuone kama iko TSM. Ndio hiyo. Prema Kibruto. Imesimamisha lori. Watu wa pigi nao ni
Ni CS abaon. CS pikipiki muone imewaka rate. Lakini tungependa pia waangalie kwa sababu sasa sisi hapa unajua rate ni ya Jubilee. Wapindue katiba ya hapa iwe hii yetu ya yellow ya UTA iwe ndio huko. Sababu sasa kusema yellow ni get ready ni kumaanisha chama yetu haitembei. Bado ni ndugamu. Alafu hii ya green unajua ni ya Wetangula. Gavana waku getagwo atia niwe koti moja ukiendwa ke civic education chemos ndio imewaka imeenda Jubilee imekuja chama yetu gas standby hapo sasa ni get set hapo ilikuwa on your marks get set punguka kimbia bwana hii kitu wewe chua imewekwa dakika ngapi? Iko sieko ngapi hebu hesabu sieko. Ndio hiyo bwana wacha tuone junction hiyo nyingine tuone kama sinapelekana. Ukipiga hapo upige simu tuone kama siko pamoja. Uko imewaka? Halo. Iko rakikani hapo? Green. Aje mchezo hapa eldoret. Tutaenda nyumbani na nana nalipa token. Ni koti moja. No, maya sebo no. Na igende yake nu tondu amwe o matire macamania na traffic lights. Yes. Kana maikara kundu gwathago ni traffic lights. Yes. Ona sadiri. Ni maya na cia OPF vizuri nitakupeleka uone traffic light. Ufuke nayo. Ufuke mahali gari zinasimamishwa na mataa. Ira. Umeona Toto? Toto angalia. Ngoja uone kibatilika. Unaona kama amecheka. Mahali kuona mataa sana town. Na mbona leo si yellow change. Wakati hakuna traffic mingi sinapaka rangi moja. Utale bise muno. Sinapaka rangi moja. Ndio kuna mataa magweko ndo magekero. Kwambe uke kureho imenyithia huko kameme. Siake. Siakwira ndo ria mekuthira civic education. Civic education. Yes. Mwikari waku na. Ni muramenyithio riu flight yakire uroguo fua. Riu wina mutaratara mweru. Mbere wakinya barabara-ini ni urorio wambe urore matawa. Thirikari ya kaunti ni iragiria andu guthima rorete thi. Wona rangi mutune ukamenya we ni urugame na ngari irugame. Ona ngoikoni. Rangi wa ngoikoni ni wakuga riu mwicemba. Ikara mateti. Tondu yaku kurugamirio ngari ukireta wigu waku nja. Gavana agithii na mbere gukiriria kaunti ni arakuria na agakwihoya gwathikira matawa ni urorio we uwi kumahuthira unyiti aria angi guoko mugikira. Ni amu kwigithania hanini bahota kurumirio bara. Matawa maya mekirito macemanio ma njĩra iria ciĩ ngari nyingĩ. Gavana oroho ni aitĩte gũtambia ũtungata ũyũ nginya ndũnyũ cia icagi-inĩ. Mũbango-inĩ wa smart city. Mũbango-inĩ wa smart city gũgwĩkĩrwo matawa ndũnyũ njerũ. Kĩa wara gakoigo
mahesi masemano ni hali ya sentimiri Moigero hau Nirori thio gusubaira matawa maya baata gutwika kwa kuona wega matawa ma ngari ni ukarora weherete ene migunda ni marorio macehe miti itige guthie kamatawa ni hitia ugithitangirwo marigo maku mahumbirite no aria mena karira ka mubuko ni murorio mutigekire imenyithia cia crusade ndaci cia migithi ro hamwe na imenyithia cia irua ndumiriri ino warero ni gavana wanyu mundu muiru kuna uria weremirie nderi na nä tå ramå kä ra ciå ciä matawa maya no å hå re thimå namba 07 twathire tå gä å ka Kokoril pala sasa tuko control development. Sasa tumefika Runda. Ka Nairobi. Tuko Nairobi. Reure. Deep president. Huyu yuko. Wahuku. Huyu yuko. Profesa. Manake sasa kuna ule alikuwa huku asubuhi. Ambaye alikuwa kidogo. Huyo ni aliyekuwa. Ndio huyo. Huyo ni wangapi? Wa pili. Wa pili ya. Yes. Your second. Sasa huyu watatu, unajua siasa kuna vile inageusaga mwanadamu. Yes. Siasa heka undu. Taro ngiro na mundu gwitwa this senator from this very intellectual senator from Western. Nani? Bodi Khalwale. Khalwale. Yes. You know Bodi Khalwale is a medical doctor. Yes. No ngimona anyitete mahiga na hathutha uri. Kabisa ke watu ndaga ndakori. Tamu ino ararĩnja. Yes. Nĩ ahũranga mĩnyonyo. Nĩ ahũranga mĩnyonyo na kunda gatia gasi. Ũrĩgĩtarĩ waingĩra siasa abo ũkahũrega. Yes. Ona he mũrata wakwa ndagĩtarĩ ũrĩa ũndora matũĩ. Ndikũbuata na rĩtwa nĩgetha andũ matikamenya nũĩ. Mũndũ wanyina nĩ akoragwo siasa-inĩ. Nĩ anjũragia atĩrĩrĩ, mũndũ wa maitũ nĩwona ata mũtwe wake wĩ mwega. Gaburo na yo ngehera uingire o siasa ini. Ungeko. You have to put up a face. Na nona leo Kindiki. Is now becoming the politician that he should be. He has no choice. He has no choice. Yes. No brother. Kaudolai na professor. You know, he's a professor of law. He is a professor of law. Yes. He is a very decorated one. Yes. Not very. But when in politics, the decoration has to stop a little. Ejo hega timu kana mwira. Sasa profesa, unajua sasa lazima utafute kitu ya lazima utafute kitu ya kusema. Na naona umeanza mzuri. Lazima ulime mtu. Kwanza sasa waje tufanye riaso haraka tena. Ndio ukienda wajue umeingia. Lazima ufanye nini? Lazima wanjue ni wewe. Uwe na slogan. Haya, anza na urundie banda yangu. Mimi ni noma si noma. Mimi ni noma si noma. Weka uzito. Mimi ni noma si noma. Hiyo ni sawa. Waulize kama huko na mbesi. Mimi sina besi. Ongeza. Si mimi nakaa mtu hana besi. Sasa hiyo ni sawa. Ile unasema bila ulisema si noma watu walifurahi. Hebu rudia mara ya mwisho tukusikie. Mimi ni noma si noma. Wegelea tena. Mimi ni noma si noma. Unapima kiraundi. Hii noma vuruta kidogo. Sema mara bila hiyo ukirundia watu wanapendanga. Sema noma si noma. Noma si noma.
Kiraundi kisangamuka unarundia tena. Sasa utaongeza neno mbili hapo. Unajua lazima tusike hii ground yote. Sasa ongeza kimonda. Mimi ni kemonda, si kemonda. Jameni. Ai sasa. Mimi si ni kemonda. Si ni bazenga. Ni noma. Si ni mzito. Sema noma. Ba sasa umeanza kukuja line mzuri. Yes. Sasa tukutafutie katusi kamoja. Tunajua upendi matusi. Unajua upendi, lakini siasa inataka kitu kamoja. Unajua sasa vile Lukuona Zia Kibaki anasema hiyo ni kumbavu. Ilikuwa inakula. Tulisikia hata ule alikuwa president, ule alikuwa anasema na gazirika anasema shindwe na Mungu shetani. Tafuta kitu hapo. Sasa sema weka kieleweka ilitumika hiyo wajana naye. Ndio kurufu. Hiyo mambo ya tiri. Mtu wewe umenyamaza sana, tusaidie profesa hapa. Lazima kuwe na kitu. Nafikiria kuna hii nakula sana inaitwa kasi. Ni mtu wewe toka. Toka hiye. Toka hiyo wewe. Nikusikiza usikizangi habari. Kasi ni kitu gani? Kasi ni ya nini hapa? Kasi ni iko wa Munyoro. Sasa badala ya hiyo profesa tumia semeji. Masemeji. Mimi naonelea tuondoke hapa kwa relation zibu. Tunaonekana tunakopi. Tunakopi ule mwingine. Tuende njia nyingine. Tumesema noma si noma kimonda. Basenga na uzito. Na mambo ya mbezi pia tumendiu nayo. Tumendiu nayo. Sasa ni kusonga. Dabuda yule mtu utakuwa unalima. Sana you are pretty sasa. Unamlima kabisa na usoe mambo ya kusema tutam. Si noma. Kabisa. Noma si noma. Sasa Rai msema mimi ni noma na sina homa. Mimi ni noma na si homa. Uko tayari sasa? Uko tayari? Sasa ukiingia ground. Yes. Na kukatika utafundishwa kidogo. Kitu utapunguza ni speed. Usiende mpio. Katika pole pole. Alafu wache kuruka. Usiruke hiyo kuruka wazia kina karango. Wewe sesea tu hapo kwa carpet. Sasa na wasikukaribia sana. Tuliona wanakuletea kamisi hiyo hatutaki. Anaingia siasa tu pole pole. Siasa na sio todo. Mimi ni noma, sina homa, noma si noma. Ni homa ni noma. Ni noma. Ni homa ni noma. Ni noma. Tutam. Profesa kiende siasa. Na siasa iko na kabio. Ogopa. Iko na kabio. Riu hali maundu makinyete ri. Nake no nginya igirire. Wega. No mwakorurie. Yes. Ni noma si noma. Noma mahoma. Homa noma. Nani anasema homa? Na musitulete. Who are you?
Mundu wetagwo na bothu. Yes. I have never met one. No, mandiko-ini riri to ndue mandiko-ini. Mandiko-ini na bothu wi. There's a man who's called Naboth. No guku andu-ini ri. And he was famous for his vineyard. Yes. Na mugunda wa mithabibu. Yes. Na ngekaigua mundu ari na mugunda wa mithabibu ri ni muhihi wa Kaskon. Muhihi wake wa waini gwake turaga meigo. Red sweet, white sweet. Yes. Na bothu ni arakiumagarite na arathiete na murata wake wiho akwetwo kimurutira wira guku he relocated back to their country na arakimu invite oke wacere to ni aturamwira na ni urinjita ki na kwanyu to nake muithiramu mekurutaira nake ukuri anathie kwa na huthu maita matangitarika ni akinyire ukimwita aramwira okai ukijumuike na family. Yes. Ndi wako uyu mumwandiki ni wakuria gwetagwo Morocco. And you see, Morocco is a very unique country. It's basically like a Muslim country. The state religion is Islam. You walk away religion, but 99% of the people there are Muslim. Yes. 1% near Buddhism and Christianity. Yes. Reu na bothure ni arare na ngano itahana ndoni aragicokire ni arathire Morocco na aracoka. Yes. Yes. Na andu aku nao ni meruhaga kaundu. Ni meruhaga, you see they have a lot of Arab antecedents. Yes. Ona timu yao ya muvile ndio nani Arabu me. Yes. Asio Egypt, Tunisia, those countries in Algeria. Yes. The northerners. They are very Muslim. Yes. Iwa yoka oku ni ara hoete kanya nginya ihoero. Ni aigwete amisite kanitha muno. O tondu kuria ndanathi kanitha. Kuria arariri kanitha ria hakuire kilomita 100 riri ri mbeca leo ni araigweta aigweka amisete hymns na basi ya magoro-ini nago makirikaniro kiria gikuru. Yes. You see, mundu athia kurite ri he miaka okinyagia ukanjia kuthira kirikaniro kiria giko gitune guku edges ndakiona. Yes. Ego kariketo ibuku ria ya Ngai. Yes. Bible tare mando indo makaba black. Yes. Reu ni aragithiete na kio kuu ne ngigia nyororo ekagira makiria to ni ona ka mundu ucio ni murugireru ki wete kio-ini ni arakina yo nayo arathoma sadi wa gikinya na to nake ni aguthami igu kidogo ri ritwa tovu na bothu ni araritu airo tondu kuu nakuo ndiendagio gutire njohi. You see, but it's rare. You see, Islam countries rare. Yes. Ona muno kuri ukora tulu tumwe mira uguo no johi bana. Ni rare. Yes. Ni arayukire. Arakihoya kaheo handu ihoero. Ahe andu ari ona mugweto angigweta. Yes. Aheane about his voyage. His experience. Yes. And how his faith has been tested to the limit. Yes. Ndagikira ile Tony Yang muno tondu kanitha wao ri ni meathite Tony Yang mena youth sad. Oh, okay, inspire youth. Na manegere kanyamu ga taranda yake ya youth mai na thoko riu na bothu ri he araheirwo microphone ri agiwa ni murakindirikana geithia yoguo ndakiagite andu mamunyete mamu ciumia 3 nawe ndikiriga ndirari bururi wa Arabu. Yes. Ndirari kuria kwa Arabu kundu kuu ona ara itarite hagitambara ndirohirwo na ti kwenda ni riua ndirekeire irinda no kuu marari mita kanju na iratu ihana taratari ndiragitugirwo wega andu acio ni atugani na reke inde mwire
Nani ukwenda ikaikomi please. Ikaikomi ni atia nyingi. Dina horo. Ciumia ithatu ndioneirie horo. Kundu kuu ona nindirakigira iyo ringi thikiria wangu njiri. Tondu warawo wakiba nindiraiguagaga muno. Ndiendathie kundu andu marutaga wira muthenya wa kiumia. Kiumia kiao ni Friday. Ndirakiigua hingikite. Na ndirakirigua tondu reke ndimwire maundu ni matigaine thi ni igiri. Koigua tire wicirika. Undu wothe uthiragira muthigiti. Nindiragithire rimwe. Nona ni ndirahanio rigathiriria ri muthigiti. Kuraina maruo ndiguru. Maina muka gainama. Gerwo please. Koikari giji kwenda ri muthigiti. Akirigo hey. Wale muthigiti kale ari igongona ria itheramu. Nderio riu. Somewhere I think in State House. Aina mari. Amunyoro aina mari. Wako kwa kuina mari kureki. Kurekire. Atigwo thia kiro. Kira makainama. Riu kinya kinyini handu ni acuthagia na mwena. Ndagatigwo ningi thi. Riu haria nabuthu arakareire ri. Arauga oro kire haha riu reke ndimwire kaithe mutirakena. Ni mutirakena. Ni mauga ndeka icio 10 ni njega. Yes. Aitho kuona horo toni yangi arakatia. Araingira. Reke karitha wa mbururuke. Ndue ndeke mwake negania ndena horo. Handu toni ayuthi. Oro so icio ri. Arero riu we na buthu ni ukurikiria hau. Ngwĩcia riu nuona ni kwagia mwerekero ungi. Ni gwacenjia. Ngwĩcia tukuingira thoko tondu mugeni ni akatia. Mugeni ni akinya. Ndegenire. Atiriri. Ngiheana uhoro wa bata mucoke murehe aini. Andasi. Na ni andasi. Acio cio ni muciko ratu ni ayuthi na ni athoma ukutene. Murata wa bana. Ndatunywo kameno. Atiriri. Kaya andu aria makire kanitha uyu. Turi gikundi kuo ni andu ni undu wa ngumo. Asa riu na futhukire gwikari. Ni umenye mwanake ucio ri ena ritwa inene. Ritwa riheanagwo nu. Ai kongothie moroko na mutire handu heane akandu aya makamenya thia na nja yuto awira atia. Atoni angia he microphone gire guku ndi ihoero koguo ndikoina na buthu ndukaine kireki Nikorima kirarima na buthu riu ni urakarire muno we buthu ni urakarire muno bana ate muga aretwo ndu atiriri kangiuka ukihunjio naguo kongiathii ni kihunjio kingi arugama nie muini ucio mureta Anthony tawa Anthony ni Tony niwe ucio eneki ona ndangikirugamirio hau nja nyambe ndikie speech ya munene na bothu pepe uno wathe wa moroko na ni wariganira na mwathaka guthondeka ikaro gya kwanje andu ndimahe uhoro ri inye muikae na yangi master ucio wanyu taraigua gikerio ni Tony anda ni arakaretio na riboro ekoro Tony anya kuga horia Anthony icio ekira cia icu mairi ng'ang'a
Ibiro mweke wa gutariria rugano experience yake Morocco. Ona mbica iria ndĩrahũrĩirwo kũu ndikũmuonia. Nũgũtigwo na henwa. Kana tho. Nĩrĩkĩ? Atĩ maani toni yanga ma youngster. Taginya ma youngster. Ndarakenio nĩ toni ona hanini. Ũguo nĩguo mũrũ wa mũndũ agoka. Mũgwe mwena akĩrwo wĩ atakĩrĩ mũrũ wa mũndũ na bũthũ. Nĩ ngerekano ndĩraheana. Ninauga nĩ niĩ. Rĩenda ndĩmwĩre mũbatie mwĩhũge rĩu tũtirathiĩ wega. No ngĩona kĩruru kĩa mũndũ mũkuhĩ kĩaraihoka menya nĩ gwatuka. Na nginya thimo. Ora nĩ gũtwara nginya ndinari. Mutumia warĩ hau rĩ tũikaranĩtie rĩ akĩnjia ndĩmũnyitĩre mwana oe tũindo karĩ kaunange karĩa gakĩanda gakona akĩnjia ndĩmũnyitĩre mwana oe kĩ oe tũindo tũigana ona. I think she took her sweet time ngari ĩkĩihũra na ĩkĩnina ithaa. Rĩu ndereba uga atĩrĩrĩ twĩna maina rĩ tume tũtigwo na mwana omethe mũthii meke atĩa mathiĩ maina nake ndũĩ akĩrĩ o mũjeci kuma tene augire karothwa maheni augire maheni na nĩ maina nake arĩ kararĩ ndonagio nĩ ndagĩka nĩegũtukania na tĩri ũguo itherũ ambire akĩihũra ndereba ũcio rũhĩ rũrũ na akiuga mwana ndarauma. No le mũnyitĩte ndarauma. Yes. Akiuga we will have a stand off here. Rĩu arĩa marĩ ngari makĩanjia kũnegena makiuga atĩrĩrĩ ũkĩamba ũdiwaciwa mtoto si uende naye warathimwo na mwana ningĩ na nĩwe warĩ rũkenge rwa turu. Rũkenge. Yes. Na nĩaikarangire we. Nĩacokire gũka finally. Nĩokire after 2 hours 34 minutes. O mũmwetereire andũ rĩu mũnene wa stage rĩ okire agĩtua cira akiuga atĩrĩrĩ ngari ĩno rĩ andũ arĩa othe mehaha nĩ mahoranio maneo ngari ĩrĩkũ maneo ngari ĩngĩ ĩyo yuma raini thutha ĩrĩa nĩ igwo harĩa ĩtigwo rĩu na aya mena rũkenge ĩtigwo na gacira gaka kayo. Yes. Na kana nako karĩ gekeneri ona gathirĩ rũu. Yes. Waina njĩra hatushuki na hatushuki hakuna mahali tunaenda. Mũtumia oka after 2 hours and almost 30 minutes akuĩte mbĩga itahana. Ĩyo nĩ thabarĩ ya gũthiĩ hakuhĩ na nyuki mathaa merĩ na nuthu. Abuorio nĩkĩ aiga andũ ũguo akiuga hatarĩ ciĩnji ĩkwagĩte. Kaciĩnji ethagwo gĩathiĩte gwethwo Isinya. No, we panicked. 2.5 hours. Tondũ rĩu gwatuĩkĩte rĩu gwathiĩ ũguo gũtuke rĩ nĩtũkũrathimirwo mwana ũcio tũthiĩ borithi tuge twĩna mwana nĩ nyina mũtarĩ. Au nĩ hĩndĩ nĩ kwarĩ cases cia atumia rĩu ũrĩa waiguaga tũ cases atĩ mũndũ ndarenda mwana rĩu tũkiuga nĩtwagĩa family tene na hĩndĩ ona maina ndagĩte family tiga rĩu niĩ nĩtwakĩanjia tene ona makanga mauga mwanake nĩ warigithatha tene nĩwona ũrĩa karagũthekia aigua kũmera tumia nĩkĩ kĩramũgia twarĩ haha thutha nginya andũ a mohoro magĩũka. Yes. Andũ a igathĩti makĩũria sasa nini kimeendelea tingĩheana rĩu ĩtagwo eyewitness mũira namba ĩmwe. Yes. Mwene ũhoro gũthire atĩa tatwĩre gũthire atĩa mũtumia ũcio rĩ nĩ wonire tarĩ nyina wa kana gaka kaigua tondũ nyonire akongithia rĩ thiĩ na nganja na ũhoro wa parental care. Ndĩrakwĩra andũ nĩ magarũrũkaga mũndũ matatũ ng'ima. Maina witũ arĩ kĩmonda auga mtu ajaribu atushukishe tondũ ya mũndũ matirutwo na hinya. Mũtumia ũmwe akiuga atĩ mũtingĩgucũrũria mũndũ wĩna rũkenge. Maina merie mũndũ ageria mũhutio ũrĩa mũru ahurũke. Tuonane nawe. Ndĩrakwĩra gĩcanjama kĩu
Andu amagatheti mokire nginya hau. Yes. Actually I think it was Anthony Nyongesa. Yes. Ayuka hau. Horo cio wa nation hero ndakwetwo ndatuke ole mato. Na mazreb matiakiria ingi. Yes. Horo cio wa ndekiro igatheti ni ya nation na bicha yakwa nyithite rukenge. Na you see kila yato mage na panic na tuna mwe yato na panic ri mutumia ucio ndakuire bagi ya mwana na menyonyi etatu amunengerie mwana nguo na menyonyi tukimunya ne twahothe twahotherwo mwana. And you see the problem would have been thiena mwana ithemba kiu tiga maina witu uyu horo uyu ri aya ange mangecia ni kundu ndahiranire riu uroka na kipindi ri ana magia twire ma aria ma nona he mutumia arehete narrative hau mukuri akiuga atiriri ni kutheirio nocio ni weithe wa mwana atigirwo umimagira amurati ndwona ni mwana we cianako cianako aga utigira mundu ungi ndereva ucio aumaga wa buru atiritio skuli agaitithia andu home ngima nizani watuku maria home nacio ciarĩ bara no tene we githe nĩ ũhoro mũthiangu nĩ mũthiangu mwana ũcio kontu atigĩirwo gwĩcia rĩu angĩrĩ secondary angĩrĩ form 4 hau kana university ona nĩ university actually mĩaka ya home rĩ ũcio nĩ mwana ũngĩrĩ university. Yes ndereva ũcio inĩinĩia cabiũ akaigua ta angĩhũra rũthingo ũngĩrĩ na Gen Z ĩragagia thirikari. Yes andu a Petro no maugire mwanake ucio ndarauma hau utigũtigĩrwo macira ha mundu wothe rĩu nĩ arũga ngũri. Yes kana ya gwĩkire na kairĩtu kana nginya na karimbo nikarekĩra haya mũtwe natigĩirwo nguo na mĩnyonyi. mũtumia ũcio kauma tũcingĩ ciothe cigĩ tũtigũkua thiĩ macakũ kenda gũtũrehera cira nĩ agĩrĩte indo ritĩrũ onake no gũthaka nĩ ritĩrũ ĩha ritĩrũ ĩha rĩrĩ nĩ wona ũgĩthiĩ tũrathi country van he thoko ĩkorwo hau gatagatĩ ga bara. Yes kũu nĩ na yũka nginya na irai na ciĩnji ĩgĩethwo mathame. No, some people are never serious. No, that gave us a near heart attack. Na ti mundu muoya-ine. Ona nĩ tũrĩ tuonana. No mutumia ũcio no mundu careless. Very careless. Gĩtigĩra mwana citirĩ njoguo nĩkĩ? Biũ na agathiĩ. Kĩrĩira wa kairĩtu. No nawe twĩkire thutha ũyũ no rĩu nĩngĩ na mũirĩtu ũtigĩtie hani nyuĩre njohi. Gĩkĩrwo Daily Nation. Yes. Anakĩonera maingĩ Nairobi. Ndatigĩtie hani wĩke mũciari.